Uyu munsi turi mu kagari ka Buhaza mu mudugudu wa Buhaza, tuje kubereka iyi sambu iri inyuma ikora ku mihanda ibiri. Uyu ni umuhanda wa mbere, uriya wo hepfo ni umuhanda wa kabiri. Tuje kubereka isambu igurishwa miliyoni 18. Ni ahantu mu miturire muri zone rimwe, ku buryo wahashyira inzu isanzwe cyangwa ugacumbikira imiryango ibiri. Hafite ubuso 450 burenga. Aho tuje kubereka ubuso burenga 450 bugurishwa hano mu mujyi wa Gisenyi. Reka dusabe kameramani abanze abereke ubuso bwose. Hanyuma rero wifuza kubona aha hantu uza witwaje miliyoni 18. Harimo ibiganiro byiza kandi ndabizi ko byakunda. Reka tubereke noneho ahantu hakikije ahantu turi. Hari hirya murahabona amahoteli yitwa Ineza Motel. Hano inyuma yacu rwa ADP, niba ari Pentecote, niba ari ADP, naho hafi. Uriya ni umuhanda ugiye gukorwa, uriya ni umuhanda wa kaburimbo ugiye gukorwa uturuka mu mujyi neza, ariko uzagenda unyura ku nkengero z'umupaka Rubavu. Ikindi tugomba kubabwira, hano turi ni nkaho ari muri rompowe ya hantu turi, kuko uyu muhanda, iki kibanza gikora ku mihanda ibiri. Hari umunyonzi ukora kuri iki kibanza, na hano inyuma yacu hari undi muhanda ukora kuri iki kibanza. Ni ukuvuga ko hano ni muri zone cyangwa se handi. Reka tubifurize kugubwa neza. Ndakwifuriza guhaha ukaronka. Ubutsinzi bwacu ni ubutsinzi bwanyu, kandi gutsinda kwanyu bidutera ishema. Tsindira aha hantu kuri miliyoni 18 gusa uhagire iwawe. Ubuso 450 burengaho gato.